tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba YouTube channel yacu. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bitandukanye cyane cyane tukibanda ku bijyanye n'ubuzima. Ubu ngubu rero tukaba tujye gutegura ku bintu bijyanye no gutunganya uruhu rwacu twibereye mu rugo. Abakobwa benshi inshuti zacu zakwize kujya bizibimbaza mu mavideo batandukanye batera comment bambwira ko bashaka ko nategura ikikakarubamba nkabereka ukuntu ushobora kugira uruhu rwiza, uruhu rworoshye rutandukana n'ibiheri. Nkaba ari byo nateguye nshaka kubereka, kuko abantu benshi bakunda kujya mu mafarumasi bakagura imiti itandukanye, amatibe se cyangwa amavuta, ugasanga abangirije uruhu rwabo, watekereza kuyareka bikanga ukarwara ibishyeri kandi ntabyo wari usanganwe. Ubu rero nk'abana bategura ibintu biri naturel biri gakondo byo wakoresha kugira ngo uruhu rwawe rube nk'umwana mutoya utandukanye no gusaza ukiri muto. Rero kadutatinze mu magambo rika dutangiye dutunganye ikikakarubamba cyacu, mwereka ukuntu ushobora kugikoresha kugira ngo uhorane itoto, uruhu rukeye, uruhu runyereye. Twagiye. Iki ni igikakarubamba, iki ni cyuma turi bukeneye tubikoreshe, ni isahani ndibuze kwifashisha. Muranyihangana nta buroso nazanye, ndaza gukoresha intoki zanjye kuko nazisukuye n'uruhu rwanjye narusukuye. Ndakoresha akantu gatoya kubera ko n'ejo nzongera ngikoreshe. Ntabwo igikakarubamba ukisiga umunsi umwe ngo uhita ugira uruhu rwiza, bisaba kwihangana nyine ugafata igihe ukarukoresha. Kuriya niko bagitunganya, ukagira gutya mo imbere habamo amazi. Ayo mazi niyo tuba dukeneye gukoresha, tukayisiga kugira ngo uruhu rwacu ruhore rukeye. Aya mazi rero niyo dukeneye. Aya ngaya ndakeka muri kuyareba niyo turi buze gukoresha dutunganya uruhu rwacu. Aha, akaba karakora guturi bugafusha ubusa kubera ko havuyemo impuza amazi makeya. Turaza kukifashisha nako twisiga, ngira gutya ugasiga amaso yawe ahantu hose uzi hari ikibazo, cyane cyane ukibanda kuri hahandi hari ibiheri. Uko niko tubigenza. Cyeka ari ibintu bitagoranye, igikakarubamba ntabwo wagishaka ngo ukibure, ahantu henshi kiba gihari. Rero ntabwo bisaba amafaranga, ahantu hose kiba cyakeye, bagenda ukagica ukisiga ubundi ugahorana uruhu rukeye. Dore nuko nguko tubigenza, uko nguko mukora ko atari ibintu bigoranye. Kugira ngo ubyuke uruhu rwawe rwanyereye cyane, kuko ntabwo wabikora ngo uhite wisiga amavuta ako kanya. Bisaba kurwisiga ukoga mu maso ubundi ukaryama uruhu rwawe rufite fresheri. Aha, uko nguko na wa wundi nashyize ku isahani nawe ndaza kuwukoresha. Gutya gusiga ku ruhu gusa, ntabwo ushyira mu maso n'imbere cyangwa usiga ku munwa. Ku maso ahantu hari ikibazo. Mwabibonye rero ko igikakarubamba cyacu twakisize, ndakeka muri kubireba, bikundeba neza, biri kugaragara. Ubu rero tumaze kukisiga, ntabwo duhita dukaraba ako kanya direct mu maso, turategereza nk'iminota 15
waba ubishoboye 30 nawe wayitegereza, gusa njyewe ndategereza iminota 15 nigera nikarabe mu gihe rero tuba dutegereje ndagira ngo mbabisobanurire muri make, mbacire muri makeya igikakarubamba akamaro kenshi kidufitiye. Igikakarubamba agakeka abantu benshi murabizi ko habaho amavuta y'igikakarubamba, isabune y'igikakarubamba. Ubishoboye wagura isabune ya du y'igikakarubamba, nayo yagufasha kugira ngo uruhu rwawe ruhore rukeye rusa neza. Ikindi ni amavuta y'igikakarubamba ari menshi cyane mu mantuza mu supermarket abamo. Naga amavuta y'igikakarubamba wayagura. Ku gikakarubamba kidufitiye akamaro kenshi, kukipokoresha se cyangwa kukisiga nk'uko nabikoze, no kugura isabune, ibintu byinshi cyane gifitiye akamaro abantu benshi cyane. Uko rero mubibona kiri kugenda cyumuka gake gake, gusa turategereza iminota 15 kuko niyo nihaye ubwo kiraba cyumutse neza. Umuti wanjye uraba wakoze, mvuga ngo umuti wanjye wakoze. Ikindi nababwira nyine, ntabwo igikakarubamba ndakeka ahantu haba hari udushyamba ntigikunze kuba kiri, cyangwa nk'umuntu ku giti cyiwe agashaka intuzi umurama nyine akakiterera kugira ngo ajye kibona bitamugoye bimworoheye, kuko cyo ntabwo gisaba kugira ngo ujye kudushopinga. Ukibona ko ibi ni umwimerere turi gukoresha, ndagira ngo nongeye kubibutsa ko ni umwimerere, nta produit n'imwe ivangiyemo, ni igikakarubamba cyonyine nakoresheje. Ubu tutinze rero mu magambo, igikakarubamba cyanjye cyumutse muri kubibona. Akanya tugezemo naho kujya koga, amazi ari yose wakoresha, yaba ari akonje cyangwa ari akazuyazi, nta kibazo, nta ngaruka byakugiraho. N'uruhu rwawe nta ngaruka n'imwe rushobora kugira kuko wakoresheje igikakarubamba. Twagiye rero tugiye gukorera mu maso. Ndaza gufunga imisatsi yanjye rero kugira ngo itaza gutoha, noge numva ko ndi comfortable, nta kindi kibazo ndibuze kugira. Twagiye, nta sabune ndi bukoreshe, nakoresha amazi yonyine. Twagarutse rero, murabona ko uruhu rwanjye rusa neza, muri kubireba ko rwatanze impinduka. Of course ntabwo byabura gutanga impinduka kuko n'umuti nakoreshaga, kandi umuti uri naturel. Ndagira ngo mbakangurire mwebwe mudukurikiye ko gukora subscribe ari ingenzi, na like kuri iyo video, ndetse na share tukabisangiza abandi bakamenya umuti turi gukoresha ko ufite akamaro ku ruhu rwacu. Murakoze cyane mukoze kudukurikira, naho utaha.